Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na Tech Code kanalu. Za današnji nešto kraći videoklip ćemo da uljepšavamo Windows. Tačnije uljepšat ćemo naše desktop okruženje putem teme koja je inspirisana GTA serijalom. Kao što i sami možete vidjeti na mom ekranu, ova tema je pravi odraz GTA serijala, da budem precizniji GTA 5, ali nalaze se tu stvari poput ovog da kažem mini menija u ćošku koji je iz GTA San Andreasa, ali bez obzira na sve, tema izgleda jako lijepo i riješio sam da ju podijelim sa vama. Ova tema dolazi kao skin pack, dakle nije klasična tema čiji sadržaj kopirate u Windows folder, nego se ovo bukvalno instalira i prije nego što nastavimo dalje, važno je da napomenem da instalacijom ovog skin packa mijenjate dosta sadržaja vašeg Windowsa, uključujući ikonice, zvučne efekte, logon i log-off screenove i sistemske fajlove koji se tiču start menija i Windows Explorera, tako da ako niste sigurni da će sve raditi kako treba nakon instalacije, ne bih vam preporučio da ovo instalirate pošto vam se može desiti neki Murphyjev zakon. Ako već imate instaliran neki drugi skin pack, obavezno ga deinstalirajte prije instalacije ovog, jer ako bi išla jedna instalacija preko druge, očekujte skoro definitivan pad sistema. Sada kada smo sve rekli što se tiče upozorenja, da vas malo upoznam sa potrebnim stvarima za ovu temu. Dakle, pored samog skin packa, potreban vam je i Rain Meter radi ostalih dodataka poput recimo ovog sata, media playera i GTA 5 launchera. Dakle, instalirajte Rain Meter, a potom i sve skinove koji se tiču GTA 5. Linkovi do svega pa i samog Rain Metera će vam biti ostavljeni u deskripciji ovog videoklipa, a u slučaju da ne znate kako instalirati teme na Rain Meteru, imate i video na našem kanalu koji se tiče toga, pa vam predlažem da ga pogledate ako niste sigurni u sebe. Kao što sam već rekao, tema jako fino izgleda, a u kombinaciji sa ovim media playerom i njegovom vizualizacijom se savršeno uklapa u svijet GTA serijala. Što se tiče launchera, postoje i njegove varijacije, pa tu možete izabrati bilo koja od 3 glavna karaktera iz petice, da li će to biti Michael, Franklin, Trevor ili ćete ostaviti samo logo poput mene je sasvim nebitno i zavisi od pojedinca, odnosno vaših želja. Na kraju da vam se zahvalim na gledanju i nadam se da ćete uživati i koristiti vaš Windows 7 uz ovu novu temu, a znam da će u njoj svakako uživati fanovi GTA serijala. Također, lajkujte video ako vam se dopada, pretplatite se na naš kanal ako već niste, a mi ćemo se uskoro svakako čuti. Pozdrav!